Jamaica yiyongereye ku bihugu u Rwanda rufitemo ingabo nyuma y'uko kuri uyu wa gatatu rwoherejemo itsinda ry'ingabo zizobereye cyane mu bijyanye no kubaka cyangwa se engineering. Ni itsinda rigiye gufasha icyo gihugu guhangana n'ingaruka z'ibiza bidasanzwe giherutse guhura nabyo. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 benshi muri twe twari turimo kwitegura iminsi mikuru. Icyakora mu birometero birenga 11,000 uvuye i Kigali ibintu byari bicika. Ni muri Jamaica, igihugu bundi gihabwa akazina ka paradizo yo mu birwa bya Caraïbe. Ni izina gikomora ku byiza nyaburanga kuva ku nkombe z'inyanja cyangwa se beaches za mbere nziza ku isi kugera ku migezi n'udusozi tutagira uko dusa. Icyakora kuri ubu uramutse ugeze muri iki gihugu ushobora gutekereza ko giherutse kubamo intambara cyangwa se imperuka. Ni mu gihe kubera ko ibiza biherutse kukibamo byangije byinshi ku buryo abatuye icyo gihugu bavuga ko ibyababayeho babigereranya n'imperuka. Jamaica iherutse guhura n'inkubi y'umuyaga uvanze n'imvura byiswe Melissa. Nicyo kiza cya mbere gikomeye kibaye muri icyo gihugu mu mateka ya vuba. Umuyaga ugendera ku muvuduko w'ibirometero hafi 300 ku isaha wahuriranye n'imvura nyinshi, aho mu masaha atageze kuri 28 haguye imvura ubusanzwe igwa mu gihe cy'amezi 3. Byose hamwe byisutse kuri Jamaica bisiga byangije byinshi. Mu bice bimwe na bimwe hari aho umuyaga wagenderaga ku birometero 406 ku isaha imwe. Umuyaga ugenda utya uba ufite imbaraga nyinshi cyane ku buryo ushobora guterura inzu idafite fondasiyo ikomeye. Hejuru y'ibi kandi umuyaga mwinshi kandi wihuta wanasunitse amazi y'imvura yisekura ku nkombe ndetse arazamuka agera muri metero zirenga 4. Icyo yasanze hafi aho cyose yagishyize hasi. Ni nka tsunami, uretse ko ibi byatewe n'umuyaga aho kuba umutingito. Ari nayo mpamvu iri zamuka ry'amazi y'inyanja rizwi nka storm surge aho kuba tsunami. Benshi batekereza ko Jamaica ari igihugu kinini kubera Usain Bolt, Rastafarianism, Shaggy, Sean Paul n'abandi. Ariko iki ni igihugu gito cyane kubera ko u Rwanda rugikubye inshuro 2 n'ibice 4. Uramutse ufashe ubutaka bwa Jamaica ukabushyira mu Rwanda bwatwara 41.7% by'ubutaka bw'u Rwanda. Ni nk'intara y'Uburasirazuba kongeraho umujyi wa Kigali wongeye akandi gace gato. Ubu buto bw'iki gihugu bwatumye inkubi y'umuyaga uvanze n'imvura igera mu bice byose by'igihugu, ariko ibice by'amajyepfo nibyo byibasiwe cyane. Nibura inzu zirenga 120 zo guturamo zagizweho ingaruka n'ibibiza. Ubaza inzu zose hamwe ubwo harimo ibiro, insengero, utubari n'izindi nyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Muri rusange izagizweho ingaruka zibarirwa mu 2015 zingana na 13% by'inzu zose ziri muri Jamaica. Muri rusange inzu zonyine zihariye nibura 41% by'ibikorwa remezo byose byangijwe n'ibibiza. Amashuri yo yahahuriye n'uruva gusenya kubera ko nibura hejuru ya 60% by'amashuri yose yo muri Jamaica yangijwe n'ibibiza. Ibikorwa byo kuyasana byashyizwemo imbaraga, ariko ni ibintu bizatwara imyaka itari mike. Mu baturage bakaba miliyoni 3, abarenga miliyoni 1.200,000 bagizweho ingaruka n'ibibiza. Ni hafi 1/2 cy'abatuye igihugu bose. Benshi muri bo inzu zabo zarasenyutse burundu, abandi zirangirika bikomeye ku buryo bizasaba kuzisenya bakongera kubaka bundi bushya. Abagize amahirwe n'abatakaje ibisenge by'inzu zabo byagurutse. Mu gihe kitarenze umunsi umwe iyi nkubi y'umuyaga uvanze n'imvura nyinshi yangije ibikorwa remezo bifite agaciro kabarirwa muri miliyari 10 z'amadolari. Kugira ngo wumve neza uburemere bwabyo, wibaze ko aya mafaranga ari hafi 43% by'umusaruro mbumbe wose wa Jamaica wari ugeze kuri miliyari 23 z'amadolari mu mwaka ushize. Uyu musaruro mbumbe nawo kandi witezweho kugabanuka hagera kuri miliyari 3 z'amadolari muri uyu mwaka bitewe n'ingaruka z'ibibiza, ahanini kubera ko byangije n'ibikorwa bikurura ba mukerarugendo, kandi uru rwego ni ingenzi cyane mu bukungu bwa Jamaica nkuko tugiye kubivugaho mu kanya. Muri rusange 7.2% by'ibikorwa remezo byose bya Jamaica byarangiritse. Ubwahakubyemo imihanda, inyubako, ibitaro, ibikorwa bitanga amashanyarazi n'amazi, ibibuga n'ibindi bitandukanye. Hagati aho abantu 45 bishwe n'inkubi y'umuyaga mu gihe abandi barenga 15 baburiwe irengero nkuko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi. Leta ya Jamaica yihaye intego y'uko mu myaka 5 iri imbere ibikorwa by'ingenzi hafi ya byose bizaba byamaze kongera gusanwa. Hakazaherwa ku bikorwa by'ingenzi birimo ibitaro n'amashuri, imihanda n'inzu zo guturamo. Icyakora benshi mu bakurikirana uburemere bw'iki kibazo bavuga ko gusana ibyangiritse ari urugendo ruzaba rurerure. Ibi ngibi bikazanaterwa nuko noneho ubukungu bwa Jamaica nabwo bushobora kuzasubira inyuma cyane muri uyu mwaka. Ibi bisobanuye ko ibikorwa byo gusana bishobora kuzagenda gake. Kugeza ubu Jamaica imaze kwemererwa abarirwa muri miliyari 6 z'amadolari azafasha icyo gihugu mu rugendo rwo kwiyubaka. Gusa aya mafaranga ubwayo ntahagije kubera ko hakenewe n'abantu bazafasha icyo gihugu mu kwiyubaka. Ngiyi impamvu hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi
u Rwanda rwohereje ingabo muri iki gihugu kugira ngo zijye gutanga ubufasha. Icyakora mbere y'ibi biza hari impamvu abatembera muri iki gihugu bakita paradizo. Ni igihugu giteye gite? Kubera iki gikunze kugira abantu bazi kwiruka? Ubundi umubano wacyo n'u Rwanda ugamije iki? Reka byose tubigarukeho. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi. Bahaye ikaze. Ni ikirwa kiri mu nyanja ya Caraïbe gituwe n'abantu miliyoni 3. Gifite amateka yo kuba ariho havukiye umuryango wa Rastafari. Iwabo wa Marcus Garvey na Bob Marley ndetse na reggae. Ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi birimo utubari twinshi ugereranyije n'umubare w'abaturage bahatuye. Ikirwa cyemerera abaturage bacyo kunywa urumogi ariko mu rugero. Ikirwa kibamo ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi bigera hafi kuri 900 buri kwezi mu bantu miliyoni 3 bahatuye. Ariko kigaturwa n'abakristo barenga 60% ubaza ijanisha ry'abaturage bose. Ni kimwe mu bihugu birimo insengero nyinshi kandi zifite ubucucike buri hejuru kuri buri kilometero kare. Nicyo kirwa cya gatatu mu bunini mu nyanja ya Caraïbe. Inyanja ya Caraïbe banayita inyanja ya Antille. Ni igice cy'inyanja ya Atlantique kiri mu burasirazuba bwa Amerika yo hagati. Aha niho ikirwa cya Jamaica giherereye. Ibindi birwa binini biri muri iyi nyanja ni nka Cuba iruta ibindi byose, igakurikirwa na Republique Dominicaine. Bitekerezwa ko iki kirwa cya Jamaica cyatuwe bwa mbere ahagana mu mwaka wa 650, giturwa mbere na mbere n'abantu bitwaga aba Red Whale. Ni abantu bari bazwiho ubuhanga bwo gukora ibikoresho byiza bikozwe mu ibumba. Bari ababumbyi beza. Aba baturage bitwaga aba Taino. Nibo bantu ba mbere batuye kuri iki kirwa no ku bindi bituranye nacyo birimo Cuba, Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico ndetse na Bahamas. Aba ni nabo bantu ba mbere Umutaliyani Christopher Columbus yabonye ubwo yavumburaga Amerika mu 1894. Aba Bataino batuye bwa mbere kuri iki kirwa cya Jamaica bahuriye n'Abanyafrika batorokaga uburetwa bakoreshwaga muri Amerika bakamanuka mu majyepfo bagahungira kuri iki kirwa. Aba Banyafrika bageraga kuri iki kirwa bakahatura ndetse baza no kuhashinga imiryango migari n'ubutegetsi bwitwaga Marons. Iki kirwa byanageze igihe Abongereza ndetse n'abandi banyaburayi bakajya baza kukijugunya abaturage babo bigometse ku butegetsi basa n'ababaciriye kuri icyo kirwa. Bitekerezwa ko Christophe Colomb ari we munyaburayi wa mbere wageze ku kirwa cya Jamaica. Yahageze ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 mu 1894 mu rugendo rwe rwa kabiri ajya muri Amerika. Bivugwa ko yahageze ashaka kujya muri Amerika, ariko umuhengeri uza gutwara ubwato bwe aza kwisanga muri Caraïbe kuri iki kirwa. Binavugwa ko we n'abantu be bisanze baraheze kuri iki kirwa cya Jamaica bahamara umwaka wose. Mu 1905 undi munya Espagne witwaga Juan de Esquivel nawe yaje kuri iki kirwa cya Jamaica ndetse ahita atangiza ibikorwa byo gutura kuri icyo kirwa ku banyaburayi. Iki gihe aba banyaburayi batuye ahitwa Sevilla la Nueva. Uyu ni umujyi bitiriye umujyi wo muri Espagne witwa Seville. Uyu bawise New Seville. Ni mu majyaruguru y'ikirwa cya Jamaica. Mu 1535 umurwa mukuru w'iki kirwa cya Jamaica wajyanwa ahitwa Villa de la Vega. Hangaha haje kwitwa Santiago de la Vega. Gusa mu 1872 umurwa mukuru wa Jamaica waje kwimurirwa ahitwa Kingston, ari naho kiri uyu munsi. Mu kinyejana cya 17 ubwo abaturage ba mbere bamenyekanye ko bageze muri Jamaica bwa mbere, Abataino bari barashize. Iki gihe abaturage bose bo kuri iki kirwa bari 3,000 barimo n'abacakara b'Abanyafrika bari baratorotse uburetwa muri Amerika. Abanyaburayi bari baratengushywe nuko ku kirwa cya Jamaica nta zahabu bahasanze, maze bahitamo guhindura iki kirwa ahantu ingabo zabo zitorezaga mu rwego rwo gushyigikira ubucakara mu bindi bice biri hafi yacyo. Abataino bageze bwa mbere ku kirwa cya Jamaica nibo bari barakise Chiamaka. Mu rurimi rwabo iri zina ryari risobanuye Land of Wood and Water, ubutaka bwuzuyeho ibiti n'amazi. Mwibuke ni ikirwa kiriho amashyamba ariko kizengurutswe n'amazi nyine. Mu 1654 umurwanyi w'umwongereza witwaga Oliver Cromwell yatangije urugamba rwo kwambura Abanya-Espagne ubutaka bwose bari barigaruye muri Caraïbe. Iki gihe uru rugamba Abongereza baranarutsinze bigarurira Jamaica batyo. Mu 1655 abasirikare hafi 7,000
bari baramaze kugera mu murwa mukuru wa Jamaica y'icyo gihe. Ni umujyi bari baramaze kwita Spanish Town. Iki gihe abaturage ba Jamaica bose ntabwo barengaga 2500. Bivuze ko abasirikari b'Abongereza bari bakubye aba baturage ba Jamaica inshuro hafi 3. Mu gihe Ubwongereza bwamaze bukolonije Jamaica, icyo bwakoze cyane nuko hazana abanyaburayi b'imfungwa ndetse n'abakozi bwakuraga hirya no hino mu bihugu bwari bukolonije. Abongereza ariko bazanye cyane abacakara b'Abanyafrika ku buryo mu mpera z'umwaka w'1700 umubare w'aba Banyafrika wari umaze gukuba inshuro 10 umubare w'abazungu bari kuri iki kirwa. Aba Banyafrika barushagaho kuba benshi kubera ko ubwato bwakuraga abacakara muri Afurika y'Uburengerazuba maze bamwe bukabapakururira muri Caraïbe by'umwihariko muri Jamaica. Mu bice bimwe bya Jamaica hari abandi bacakara bari barasizwe n'Abanya-Espanye ubwo birukanwaga n'Abongereza. Aba bari baramaze gutura basa n'abanatangiye gushinga ubutegetsi. Aba nibo batangije intambara ku Bongereza kubera ko bari baramaze kuba benshi. Bari barashinze ubutegetsi bari barise Maroons. Mu kinyejana cya 18 Abongereza bageze aho ngaho basaba kumvikana n'aba Banyafrika. Umwongereza wayoboraga Jamaica witwaga Lord Windsor mu 1662 yasabye umwami w'Ubwongereza ko Abanyajamaica bahabwa uburenganzira bungana n'ubw'Abongereza maze bakarekeraho kwitwa bacakara ndetse bagahabwa uburenganzira bwo gushyiraho amategeko yabo. Mu gihe cy'imyaka igera kuri 200 ubutegetsi bwa Jamaica bwari bumeze uko nguko. Nubwo muri iyo myaka habayemo byinshi birimo Espanye yongeye gutera Jamaica, ariko ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1962 Jamaica yabonye ubwigenge. Iki gihe nibwo yari ibaye umwe mu banyamuryango b'ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza. Uturutse mu Rwanda wifuza kujya gutemberera muri Jamaica, ushobora kunyura inzira zitandukanye zirimo Lagos muri Nigeria, wahava ugafata indi ndege ikwambutsa ibirometero birenga 9,000 ikuganisha ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyiswe Norman Manley kiri mu murwa mukuru Kingston. Mu ndege isanzwe itwara abagenzi, uru rugendo rushobora kugutwara amasaha ari hejuru y'10. Birumvikana ukigerayo ikintu cya mbere wakenera no gushaka ibyo kurya. Bitandukanye n'andi mahanga, ikibazo cy'imirire ni kimwe mu bitaguhangayikisha muri Jamaica. Uretse kuba ari igihugu cyangwa se ikirwa cyihagije mu biribwa, kinafite ibiryo bijya gusa neza n'iby'Abanyafrika. Muri restaurant zuzuye hirya no hino mu mujyi wa Kingston, by'umwihariko mu nkengero z'ikibuga cy'indege, hari ibiryo nk'imyumbati n'amateke, umuceri n'ibishyimbo, ibirayi n'ibijumba. Mu gihe inyama z'ingurube n'amafi ari bimwe mu byo kurya bikomoka ku nyamaswa udashobora kubura. Nk'umuntu waba ugeze mu mujyi bwa mbere, birumvikana ko kimwe mu byo wakwifuza kujya kureba ari umujyi, ukamenyana n'abantu baho ndetse n'ibindi. Ibirometero 19 byaba bihagije kugira ngo ugere Kingston rwagati, mu mujyi usanzwe nk'indi myinshi ku isi, yuzuyemo amaguriro manini, inyubako z'ibiro n'ibindi bitandukanye. Bishobora kugusaba gutegereza amasaha y'ijoro kugira ngo ubone neza umwihariko w'uyu mujyi wa Jamaica, kubera ko burya abaturage bo muri Jamaica bakunda ibirori, bituma amajoro yaho cyane cyane ayo mu mpera z'icyumweru ahindurwa nk'amanywa. Uramutse utari umunywi w'inzoga, ntube no muri bamwe bazi kuzunguza umubiri mu nzu z'urubyiniro, ushobora kugorwa no kwishima muri iki gihugu. Jamaica ni igihugu cy'ijoro nk'uko benshi bakunze kubivuga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu basa n'ababigize umuco ko amajoro yo mu mpera z'icyumweru bagomba kuyizihiriza muri Jamaica, cyane cyane ku bantu bifuza kuryoherwa n'ubuzima, abakunda kubyina, kunywa inzoga n'urumogi. Kugira ngo ugere ku kabari cyangwa se ku rubyiniro muri Jamaica, bishobora kugusaba gusa gutera intambwe nke, kubera ko ni igihugu kiri mu byambere ku isi birimo utubari twinshi ugereranije n'umubare w'abaturage. Mu gihugu gituwe n'abantu miliyoni 3 habarurwa utubari turenga 11,000. Uretse ko uyu mubare ushobora no kwiyongera kubera ko hari n'utubari tuba turi mu ngo z'abantu, utwo ntabwo tubarurwa. Niba utubari twuzuye hose mu gihugu, by'umwihariko mu murwa mukuru, birumvikana ko hano banywa inzoga nyinshi. Iki gihugu gikungahaye cyane ku nzoga gakondo zirimo izikunzwe ku rwego mpuzamahanga nk'iziswe Red Stripe, Dragon Stout n'izindi. Hejuru y'inzoga kandi, muri Jamaica bemerera abaturage kunywa urumogi ariko mu rugero. Mu 2001 muri iki gihugu hakozwe ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura 1/2 cy'abaturage bakoresheje urumogi. Birumvikanisha uburyo iki gihingwa gikunze gukorwamo imiti gifite icyashara kiri hejuru cyane muri Jamaica. Mu 2015 leta y'iki gihugu yavuguruye amategeko igena ko abaturage bashobora gukoresha urumogi ruke, nyuma yuko byari bisanzwe ari icyaha kuva mu 1913.
Ibi byari nko korosoro wabyukaga kubera ko n'ubundi rwari rusanzwe rukoreshwa ku kigero kiri hejuru. Ku bantu basenga cyane kubw'imyemerere yabo kandi bakaba batanywa inzoga n'urumogi kandi bakaba abantu bakunda guca imanza, ushobora gutekereza ko iyi Jamaica turimo tuvuga ari Babiloni, wa murwa w'ikibi wavuzwe muri Bibiliya. Nibura buri kwezi muri iki gihugu habarurwa ibyaha birenga 814 bikomeye. Ibikomeye ubwo birimo n'ubwicanyi. Ku rundi ruhande ariko abantu batembera muri Jamaica bagirwa inama yo kutijyana mu bice by'inkengero z'imijyi minini mu bihe by'ijoro, ariko iki ni igice gito cy'ishusho rusange y'iki kirwa. Ikindi gice cy'ishusho ya Jamaica nuko ari igihugu cy'abakristo. 60% by'abaturage bose muri Jamaica ni abakristo. Nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite insengero nyinshi kuri kilometero kare imwe kurusha ahandi hose ku isi. Mu gihugu cy'ibirometero kare 10,000 habarurwa insengero zirenga 1,600. Uretse ko izi nsengero zishobora kuba nke kubera ko ntabwo habarurwa izo mu miryango y'abantu zitabirwa n'amatsinda mato. Hejuru y'ibi byose hiyongeraho ko abaturage muri Jamaica ari abantu beza muri rusange, bakirana urugwiro ababagana kandi bakamenya kuganira cyane. Kubona inshuti muri Jamaica biroroshye cyane. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma uwasuye Jamaica birangira asubiyeyo. Bavuga ururimi rwitwa Patois. Ni Icyongereza kivanze n'amagambo menshi yo mu rurimi rwa Akan rukoreshwa muri Afurika y'Uburengerazuba. Kimwe mu bintu by'umwihariko kuri Kingston, umurwa mukuru wa Jamaica, nuko ari umujyi w'abanyamuziki. Hirya no hino mu mujyi humvikana imiziki ivuga cyane idunda, yiganjemo iyo mu njyana ya reggae na dancehall. Ni zimwe mu njyana zikomoka muri iki gihugu. By'umwihariko kuva muri iki gihugu utumvise aho bacuranga indirimbo za Bob Marley bisa n'ibitakoroha. Ni intwari yabo yagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha Jamaica binyuze mu muziki. Ku bantu bamwe na bamwe ushobora kuvuga Jamaica akakubwira ko nta kindi yiziho usibye Bob Marley. Ni kimwe nuko bitoroshye kuva muri Kingston muri Jamaica udasuye inzu ndangamurage yahariwe uyu muhanzi iri mu murwa mukuru rwagati. Abanya Jamaica bakunda umuziki, baranawuzi cyane ku buryo inzu zitunganya umuziki muri Jamaica ari nyinshi cyane. Iyi ndirimbo runaka ikunzwe muri Jamaica biba ari ikimenyetso cy'uko izakundwa n'ahandi hose ku isi. Ibi bituma bamwe mu bahanzi bakizamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajyana indirimbo zabo muri Jamaica kugira ngo base n'abazikorerayo igerageza. Iyo zikunzwe ubwo bivuze ko zizakundwa n'ahandi ku isi. Abahanzi nka Rihanna banyuze muri iri suzuma ryo muri Jamaica. Nyuma yuko akunzwe cyane muri Jamaica, indirimbo ze zatangiye gukwirakwizwa ahandi ku isi hose, birangira abaye icyamamare. Uretse abahanzi bo hanze ya Jamaica baza kwipimira muri Jamaica, ni igihugu gisanganywe abahanzi bacyo bamenyekanye ku isi kandi bagakundwa, barimo nka Sean Paul, Spice, Mavado n'abandi benshi. Uretse abahanzi baririmba indirimbo, abazwi mu kwerekana imyambaro nk'uwitwa Jonelle Mackenzie ndetse na Sheena Moulton bakomoka muri Jamaica. Ugomba kuba warabyumvise ko Jamaica ari iwabo w'abakobwa beza cyangwa se b'ikimero, ndetse isi yose irabizi. Iki gihugu kimaze kwegukana irushanwa rya Miss World inshuro enye zose. Kiri mu byaryegukanye kenshi. Uru ruhurirane rw'imibereho itandukanye ukongeraho imico n'amateka ya Jamaica bigakubitiraho ubwiza bw'igihugu gifite imisozi itamirijwe amasumo igakikizwa n'ahantu hagari henshi h'umucanga hakikije amazi magari, bituma Jamaica iba kimwe mu bihugu bikundwa cyane na ba mukerarugendo. Mu 2023 iki gihugu cyakiriye abakerarugendo 4,400,000 binjije mu bukungu bwacyo arenga miliyari 4,300,000 z'amadolari. Ubukerarugendo kimwe n'urwego rwa service muri rusange bigize 70% by'umusaruro mbumbe wa Jamaica wanganaga na miliyari 19 z'amadolari mu 2023. Hari umwihariko ukomeye ku mubano hagati ya Jamaica na Afrika ndetse n'isano y'ibi bice byombi by'isi. Jamaica n'umugabane wa Afrika bishobora kuba bavandimwe cyane ko amateka ya Jamaica na ya Afrika bifitanye isano ya hafi. Ni ikirwa gituwe n'abantu bafite inkomoko mu Burayi, mu Bushinwa no mu Buhindi, ariko 90% by'abatuye iki kirwa ni abirabura bafite inkomoko muri Afrika. Aba birabura bakomoka ku bacakara bavanywe muri Afrika bajyanwa gukora imirimo y'agahato mu bihugu bitandukanye muri Amerika y'Epfo, Amerika ya Ruguru no mu birwa bya Caraïbe, ari naho Jamaica iherereye. Ibi twigeze kubikomozaho dutangira. Umunyaburayi wa mbere wageze muri Jamaica ni Christophe Colomb, twigeze kubivugaho. Uyu nguyu yageze kuri iki kirwa mu 1494 nyuma y'imyaka 2 gusa ageze ku mugabane wa Amerika ya Ruguru, ahaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uyu mugabo yageze muri Jamaica aherekejwe n'ubwato ndetse n'ingabo nke yari yarakuye muri Portugal, ari nabyo yifashishaga mu ngendo. Muri iki gihugu ntabwo yahawe ikaze n'abaturage b'Abataino, uretse ko nyuma y'uko imbwa ze zabakanze bakimubona, nyuma baje gutuza bamuha ikaze. Colon n'ingabo ze bazengurutse ikirwa cya Jamaica, banyurwa cyane n'ibiti byacyo no kuba cyari gifite amazi ahagije, bituma bagihitamo nk'ahantu bazajya bashyira ubwato bwabo mu nzira berekeza mu majyaruguru. Ibi byari koroshya ingendo zihuza Amerika n'Uburayi. Inkuru yageze mu Burayi bituma abakoloni benshi bashaka kujya kureba iby'icyo kirwa cyabonetse. Muri ibyo bihe abakoloni bo muri Espagne bari baramaze kugera muri Amerika y'Epfo, ku buryo bakibona Jamaica bahise bayikunda cyane kubera ahantu iherereye. Bidateye kabiri bahise bayitera barayikoloniza. Twigeze kubivugaho. Mu bacakara bagera kuri miliyoni 12 bavuye muri Afrika bajyanwa ku migabane ya Amerika ya ruguru n'epfo, abagera kuri miliyoni 1.200,000 bagumye muri Jamaica, ari nabo bakomokaho abaturage benshi batuye iki gihugu nk'uko twabivugagaho mu kanya. Iyi Jamaica yabaye intangiriro yo kurandura ubucakara. Kuva ubucakara bwatangira, Jamaica ni kimwe mu bihugu bya mbere by'abirabura byatangiye kurwanya ubwo bucakara mu buryo bufatika. Mu mirimo y'agahato babaga bakoreshwa, bamwe mu bacakara bajyaga bagira batya bagatoroka, bakiruka cyane, bagahungira mu misozi miremire yo mu gace kitwa Trelawney. Ni mu buryo bitashobokeraga abakoloni n'ingabo zabo kubasangayo. Abaturage birutse bahunze ubucakara bamenyekanye nk'abamaroons, ndetse n'uyu munsi baracyari muri Jamaica. Guhunga kwabo ntabwo byari ibintu byoroshye, kubera ko iyo umwe yabonekaga yaraswaga umwambi wamufata ukamwica, cyangwa se akaza kwicwa nyuma abanje gukorerwa iyicarubozo. Gusa nawe iyo yabashaga kuwucika ubwo yabaga rusimbutse, ibi byatumaga umucakara ushaka guhunga agomba kuba yaritoje kwiruka cyane. Aba bamaroons nibo bakomotseho ibyamamare nka Usain Bolt, ufite agahigo ko kuba umuntu wa mbere wagize umuvuduko uri hejuru cyane mu kwiruka n'amaguru kurusha abandi. Uretse kuba abantu bari bazi kwiruka cyane mu muco wabo, imiterere y'iki kirwa irimo imisozi miremire, hakiyongeraho ibyo kurya bakunze kurya birimo ibijumba n'imyumbati, byose byatumaga abantu bakunze kugira umuvuduko munini mu kwiruka. Ntabwo ari impanuka kuba abantu batatu ba mbere bafite uduhigo two kugira umuvuduko urushaho abandi mu kwiruka bakomoka muri Jamaica. Abamaroons bagize imbaraga ahagana mu 1655 ubwo Espagne yari bakolonije igatangira gucika intege, ikagabanya ingabo yari ifite muri Jamaica ikazijyana mu bindi bihugu birimo Peru. Ibi byatumye abacakara benshi barushaho gutoroka, ariko biza kurushaho kujya habi ubwo Espagne yatsindwaga intambara yarwanye n'Ubwongereza bwifuzaga gukoloniza Jamaica. Iyi ntambara yatumye abacakara benshi batoroka, ndetse banarema umutwe w'ingabo ugamije kubarinda. Uyu mutwe wahanganye n'Abongereza bifuje kubagarura mu bucakara kugeza ubwo impande zombi zasinye amasezerano y'ubwumvikane, nyuma y'uko Abongereza babonye ko batazatsinda abo bantu. Iyi ntambara yatumye abacakara benshi batoroka. Mu 1834 ubucakara bwaraciwe muri Jamaica nyuma y'intambara nyinshi zo kuburwanya. Byasabye imyaka 128 kugira ngo Jamaica ibone ubwigenge mu 1962, uretse ko ikiri mu bihugu bikuriwe n'umwami w'Ubwongereza. Mu myaka y'1930 muri Jamaica havutse umuryango ushingiye ku mitekerereze ya Rastafarianism. Ni umuryango ufite imyemerere ishingiye ku gitekerezo gikuru kivuga ko abirabura bari mu yandi mahanga agereranywa na Babylon bazataha iwabo muri Afrika, igereranywa na Zion by'umwihariko ni muri Ethiopia. Ibi ngibi twabivuzeho mu kindi kiganiro. Afrika ni hamwe mu hantu iyi mitekerereze yagize ingufu cyane mu myaka ishize, aho bibarwa ko abagera kuri miliyoni muri Afrika bashobora kuba babarizwa muri uyu muryango. Imbere muri Jamaica aba Rasta bari munsi ya 5% by'abaturage bose. Mu buryo bwa diplomasi, iyi mitekerereze yuko Jamaica ishobora kubonera umukiro muri Afrika nk'uko Afrika ishobora kuyiboneraho umukiro, ntabwo ari inkuru mbarirano cyangwa se imyizerere gusa. Nubwo impande zombi zitari zifitanye umubano muri diplomasi n'ubukungu, ubu iyi sura irimo irahinduka. Jamaica ikomeje kwerekana inyota yo gukorana bya hafi n'umugabane wa Afrika. Mu kwa 12 mu 2020 Nigeria yabaye igihugu cya mbere muri Afrika cyatangije ingendo z'indege ziva Lagos zigana Kingston. Minisitiri w'intebe wa Jamaica yashyizeho abahagarariye igihugu cye mu bihugu nka Ghana, Nigeria, Afrika y'Epfo na Togo. Jamaica kandi yatangije umubano na Liberia mu gihe yagiranye umubano n'ibihugu nka Tanzania n'ibindi.
Jamaica iri mu bihugu bifite ubukungu buciriritse. Umuturage umwe yinjiza $6,800 by'amadolari nk'impuzandengo buri mwaka. Hashingiwe ku mibare y'umwaka wa 2023, iki gihugu gifite abaturage benshi bize ugereranije na byinshi mu bihugu bya Afurika, aho bagera kuri 70%. Bitewe nuko Jamaica ituranye na Amerika, ni igihugu kibona inyungu zirimo guhendukirwa n'ibikoresho bimwe na bimwe nk'imashini zishobora kwifashishwa mu nganda, ndetse no kubona ubunararibonye muri serivisi zimwe na zimwe nk'ubukerarugendo. Ahagana mu 1940, Jamaica yagerageje kubaka ubukungu bushingiye ku nganda, ariko kubera ko idafite isoko rihagije imbere mu gihugu kandi ikaba itarashoboraga guhangana n'inganda zo muri Amerika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatumye urwego rw'inganda rusubira inyuma kimwe n'urwego rw'ubuhinzi. Ubu ariko iki gihugu gifite gahunda yo kwagura ubukungu bwacyo ku buryo bureka gushingira cyane ku bukerarugendo, ahubwo bukaba bwanashingira ku rwego rw'inganda. Itandukaniro ry'uyu munsi no mu myaka 50 ishize nuko Jamaica iramutse yubatse umubano mwiza na Afurika, uyu mugabane ushobora kuyibera isoko ry'inganda. Afurika ntabwo ari isoko rinini ry'inganda zo muri Amerika, kubera ko ibicuruzwa biziturukamo biba bihenze. Nta nubwo ari isoko ry'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, kubera ko nabyo byibanda ku kwihaza ubwabyo. Jamaica rero ifite amahirwe muri iki cyiciro, kubera ko kugeza ibicuruzwa muri Afurika byakoroha, kubera ko byanyura mu nyanja, ndetse bikaba byaza bidahenze, kubera ko abakozi muri Jamaica barahendutse ugereranije n'abo muri Amerika cyangwa se mu Bushinwa. Jamaica ni ikirwa gifite amateka akomeye cyane, ariko kinazwi kuri byinshi. Gusa ibyo kizwiho kurusha ibindi ni umuco ndetse n'ubuhirimbanyi bw'abanyajamaica.